So dito sa circumflex ngayon, in order to supply the left ventricle, magbibigay siya ng mga branches dito ngayon. These are called diagonal branches. So pwedeng first diagonal, second diagonal. Ano po ito, sir? Or diagonal. Ito mga ta. Sir, branch ng, ano yan? Sir, Branch ng circumflex. Diagonal. kaya po yung marginal. Sir, circumflex din. Tapos, Actually, yung right coronary, magbibigay din siya ng known vessel dito sa right ventricle, which is called your marginal artery. right coronary. Ulitin natin. Aorta, Aorta. right coronary, Right coronary. Dadaan and then dadaan siya sa atrioventricular groove from anterior encircle up to the posterior. So ano mga branches na ibibigay niya na known? One is the marginal, and the second one is the last one, the posterior interventricular. Yung